Ćao Raja, sretna 2025. godina svima vama i nadam se da će vam se sve želje ostvariti. Ono što hoću da kažem, zbog velikog interesovanja i velikog broja komentara vezanog za prošli giveaway gdje se osvojio dres Vladana Bubanje, sada ću organizovati mnogo češće te nagrade iz razloga da vas učinim sretnim da osvojite dres omiljenog fudbalera iz Premier lige Bosne i Hercegovine, a samim tim i dignem popularnost fudbalera u Bosni i Hercegovini. Ovim putem pozivam vas da učestvujete u novom giveawayu, znači prvi giveaway za 2025. godinu. Ovaj giveaway trajaće do 25. januara, počinje ovog trenutka, tako da u komentare pišite od kojeg omiljenog igrača iz Premier lige Bosne i Hercegovine želite dres koji ćete dobiti potpisan, a ja ću se pobrinuti da to i uradim. Ono što morate uraditi jeste da subscribe-ujete, da budete subscriberi, znači da bi osvojili dres morate subscribe kanal, komentarisati i like ovaj shorts koji ću objaviti. Tako da vidimo se, krećemo jako u 2025. godinu i radit ćemo ovo non stop, tako da pokušat ću što većem broju gledalaca, subscribera, fanova Premier lige Bosne i Hercegovine da učinim uslugu i da dobiju dres omiljene osobe, to jest omiljenog igrača i kluba za koji navijaju. Veliki pozdrav i vidimo se. Share, like and subscribe. See you, ciao braćo.